Kublai pi baro cha kutub khubor jungi kadan Bosco Media Network. Kimat bakong san mentaga sngi kilong. Hun Chief Executive Member ya kerukom terekam kinong trei ka KHADC. Penbena uling do saat Victor Lingdo balatung ya uling do soblei Richard Man Bahama Jau kumi Vicar General ka Jela Niamba Shillong. Mi kijing kan tho pasdang biang kajing clip boarding ha ka Jela. Tumantangin page khubor ki bakhambania. Chief Executive Member ka KHADC ulapan pau ya kajing ngodiaw hadin ba ulap ba kadon ka rukom trekam kabam internet satya ha council. Katkum kajing ong jung u kidon ru kinong tre ki bawan shim tangai ka tulop klemon tre satya. Dek si ki bom dan kam. Ki bom dan kam hiru. Teng teng ki staff ki jungi kinong tre ki jungi ki shisong. Shisong klam kam. Bat ki don ru kinong tre nah, keren hang ni haka house, banyak tip lang baru kai. Kidon ginong tray, kibam juwan tray, kiba syusyam tangga tulau. Ka council ka jungi kadon lada kam duna ya ka pras pangut kinong tray. Henry kiba tray ki itang kitu giju si giju. Ni ladon hang ni si senam tam asnam. Kidon ginong tray kibang empat itu aduh mentar. Kidon ki ofisa ki bangam GE tangga khamat ke. Habang ayat segi kamera ayat ka basyukhang tala bai ka kamera. Tera takadaw nakaliang ka isi ngala kerencai ba ngin sa shim khiai kani ba kitu ki officer ki bamjuan tre ngihap ban le ka batang. Kumshi bentaban penne ekerti dustur berkajing long tenrai ka badai ka phang joka district council na kaliang UCEM ba Titos Khan ula ong ba kapor kaladai baki MDC ki dei ban samno da ki tiar tenrai kum ki tiar tem tenrai ni kiriam tenrai hagajaka ki khiu ni ki shuki banang pen ne pensa ya gini gini tu ki dustur ki kumbala pan pau do member bat hagabai dei pat ba kajing ajimut ban thiet ya gini ki tiar kita mau kiriam terai ke ini. Ni suatu ba kalong ke badan kam. Dan rei ku mengitip ba kamang teka ke sini kalong ke badan. Bat ke ke bangiyo skim ngihap ban air ya ki MDC parok. Amla ban ong ba nangtungan bun saka arts and culture department lani saka sport department ba kumta ter rei ba bun hingele ban ai sakti di MDC. Bangil aru ke provision haka scheme keban penrekam pakan don ke porsies mo bafila ban thiet iginu nu gitian. Teka jing kerpat ka jonga ya ki perlok MDC baro lada ngidon igini ngamen sim na ka tu ka bahak ka bangi yo. Haka jaka ban ya thiet syuki. Ban ya thiet kiu. Teto baling ini penkelano ya kerkom trekam. Ini thiet no de kita kiriam tanra. Ini tiada nak deki jingtem terai. Ban ai siki klop, siki senggi bafer. Kan long, kan nuksa. Ba ki pajba do kin sutu. Peleng gini ki MDC jungi ki mo ki skenko. Ya kini kiri ti dostur ki jungi. Kata kalau kecing ajing mut nakaliang kujunga. Kadorbar per M jongka KHADC kala kentu ya ka sorkar jela bakan wengno ya ka jingpen bena baka penmi bagi company kin apply shwa ka trading license haswa bakin tap ya kinu ki tender ki bayadai baka jingpen tre ya kinu ki project haga jela. Habara ya kani ka phang UCEM ula ong ba baro shikata ki company ki apply ka license tat hadu bakila yo ya ka tender bat kani kala kata hadu kata ka council. Ba kala don ke jingelang bat ka state government Arsian. Di kadon ke notification jongka DCA ba kinunu ki company na ba habakiwan ban tap tender hang ni kamut kihap ban tap saya ke tender dalayo ka kam sa apply ka license kani kumbakalong menta kalak tak sibun ya ki local contractor gitu. Kalak tak sibun ki company gitu ni ki ba day ki try. Kimyo show banya compete. Kumangan ai buksta hakajing day bagajing pentre ya ke surok serpi sadu dauki. Ki company ki kod adu 4% below.
Habo ki trasnong ki don ki balong qualify. Henry ki nak syuk berkompet nama ki wan ki banabat ki penhiare gitu. Tani kalau bu jing ya ki lokal kontraktor ki jungi. Terus takadau ngile keren ba government ban withdraw no itu kan notification. Balakum nu ki company hi ki ban yo saya ka license but insa tap itu kan. Makani kan hangla ya ki company ki banabat. Kumshi benta ban rakhi ka National Science Day 2008 haka arterik uleber 2008 ka State Council of Science, Technology and Environment Meghalaya bala kirshan ka NCSTC, DST, Government of India and Planning Department, Government of Meghalaya kala pinkub buram ki khna school ki ba pass bha ki subject science but mathematics haka examination SSLC but HSSLC. Hakani kasngi la pinkub prangut ki khna school ki ba pass bha ka SSLC exam ba yo bon marks haka mathematics but science but sangot ki ba pass bha haka HSSLC exam ki ba yo bon marks haka science but mathematics but arngut ki ba pass bha haka crash tuition programs in mathematics ka balong ha All Saints Cathedral Hall Shillong. Hakani kasngi la yo ka jingkran priang buram na program officer SCSTE Meghalaya CPCM ka jingkran lengkot na ka principal Shillong College ka kong I Kharkongor par ka jingkran ban aiman CM ki khna school na ka special officer Office of Directorate of School Education and Literacy Government of Meghalaya ka kong TM Pingro bar ka jingkran ai khublei na ka assistance project coordinator SCSTE Meghalaya. Mathematics not only in the town but especially in the rural areas. As I've already said, we find it very difficult to get a good science and mathematics teachers in the rural area, and that is one of the reasons why students from rural areas could never do well in science and mathematics. So the crash course started by Science and Technology Department was welcomed by the Directorate of School Education and Literacy, and we are also very grateful to them that through their initiative, many students, as I've seen today, from the rural areas have come up in science and mathematics, have received awards in science and mathematics. Ulingdo saat Victor Lingdo menta kasngi ulapan bana balatung ya langut lingdo so blay bat ben shadru haki makinekit lingkor la miki kam ki jam syarai balang jong kajelan yang ba shilong. Ulingdo saat ulapan bana ya kane haka jingya lang jong ki lingdo so blay balapan long hayeng bishop halai mkra shilong. Bat ya ulingdo so blay Richard Manbha Majau la thongkum u Vicar General ya ulingdo so blay Jimmy Marngar kum u Chancellor but you so blay Tabor Lang Lingdo kum u Financial Administrator jong ka Shillong Archdiocese. Financial Administrator Father Tabor Lang Lingdo and Chancellor Father Jimmy Marngar. Why I thank them for their readiness to shoulder these responsibilities for the good of the church. I wish Kalami ka jingkan thok ka bajurba na kibabon balang hadin ba ka sorkar jela kala sedang biang ya ka jing pilip boarding ha ka jela. Wana kaliang u chairman ka State Planning Board ba lambor malngyang ula ong ba kani ka dei ka kam ka ba umla satiapan priang kampam hukum kani ka por ba ki khna ki pen kre ki exam jangki. Online classes komplikasi kita. Kebaan mentar lawan sekali preparation, mentar ketika exams dan selection, juga matric. Te ayrai ba kanundan syu kanunu kanut siding. Ngadu katuga tayo ko ng lekken, lalong namal. Te Andre kesan menin kawan biang kani kanut siding. Kabam internet, kabam aso magpapa pala kata sibol nga benta jong kibabon lang kantong nga prakate students. Nama gihapon showmeet, kabam dong kalay kamot naay ganyo internet. Kamtam bithalang gandong lada dulay kamot internet mo, matiting ka dulay do kada internet ka kaso.
Kaya so ini kemungkinan hapan event nagbasyay baru berjumpa ma kaya problem sekarang apo juga power department kata hapan sel nakaliyang jong ka department Mr. Concern udah menhapan sini ngejikli sel dia ki internal problem di bagian yang kuah yang event ki internal problem jungki Henry nga syo mana kaliyang juga ngan sa yakin do marmari menjurong ba ban price si kanika jinglong jingman jo kanika situation hab di ko kanika luchili Menteri Ubadai Pet Yaka Kampen Mi Boarding Electric U James K Sangma Ulaya Thuba Kajing Pelip Ding Electric Hapdeng Henry Wat Khandai Kenta Hapo Kajala Kadai Nakadau Jang Kajing Betha Jang National Thermal Power Corporation Menteri Ulaya Thuruba mentakasngi kala don ru kajing yalang joki kun hol menteri sorkar ya kabala penya da menteri rangba kajala u Konrad K Sangma hakabala kransani banweng ya kajing kabami na kajing pelip ding electric u James K Sangma Ulaya Thuruba un sayalit kundu ru ya menteri ki kampen mi boarding electric jong ka sorkar kami banweng no shi sendon ya kani kajing jogi patba kabami na kidawan haban pelip ya kading electric kha load shedding that MECL has had to impose. And I would like to inform you that this has been necessitated because of certain issues regarding to the letter of credit by for the NTPC, that's the National Thermal Power Corporation of India, and this is something due to which we have MECL has had to go into 6 hours, correct? 6 to 9 hours. 6 to 9 hours of load shedding. Hene kasngi na kalyang ka HYC kila pentip leng bau General Secretary Uroy Kupar Sendram pakila ai da kador khas sya menteri badai pet ka tanat boarding electric na kebentaban pensyai halor ki katu kat ni ki jipen kala na kalyang ka MEECL habakran skilat pathai khubor Uroy Kupar ulaya thoba ka sorkar ka thumu ban pentri kam ya ka we ka project ban pentri kam ki smart meter sakanong ba Ulaya Thuru Baika Meghalaya Power Distribution Sector Improvement Project labai tengkara ka Asian Development Bank ban penbiang ban pentri kam ka Smart Meter Project ya kane ka project la pentri kam khnang ban penduna ka jingdu nong jangka cooperation na kalyang ka seng kila pen pau ya ka jing lengo ha ka nu ka nong rem ka sorkar kan pediang ya ka loan ban ai da ka Asian Development Bank habaka MEECL hi karang bon karamban siu shakiwe ki company na kalyang ka HYC ki kentu ya ka sorkar pakan ai shwai jing pensyai shua halor ki jing yo nong bat ki jing do nong ya baro ki nong song snong yiban pendon kam ya uni smart meter kila buru ka jing kiliba balai ka dor jung smart meter hakanong ba kalong lai sha ka dor ba pendon kam hakiwe bat ki jela na kalyang ka seng kila ya thuru ba kila dap penbiang i kot lim kedop ban sam skipat ba na gebenta ban pensyai halor kani ka smart meter project ban sepentri kam hakanong ba Yo belibu ya kedua khas au Minister in charge of Power Department jangka sorkar jela James PK Sangma wala jing syami lakwa bani kendu ya umat kman dari kita bu umdon shilo udon shabat ba jela jangka so shilo iklan la bani kendu gila shwan bu no da kani jing tho nama dari kam ka bakam Turki di gila bu itu jing tho ta sing wan ni ban pa ke jing snow bu jami halo kani ka banta kumba baru hidup bakilami dong kikot kubur hakini isi keladam mana kalian jumpa MECL pokok cengelam jonggu James PK Sangma kumbu Minister in charge Power Department kila sedang menteri kami ka project yang kepala tip kumka installation of smart meters hanya for social long baik kita ki atli ki smart meters kumbalapan ila bagila patay kubor labu lani la pentrikam kay sa official residence yang power minister kumjuru jong CMD jong ka MECL nakalian ba jong ni hagini gisngi ki baladam nila yo ya ki kot kisla ya naki break blawan bu apa office yang masek ki ba pedi yang bayde ba ning project ya kali project latip kum ka Meghalaya Power Distribution Sector Improvement Project yang kepala fund data Asian Development Bank. Kajik tunggu jom ada project kadai nak bentapan supply, ban install, dan ban bu ya kita ki smart meters.
Kajingkwa jang sorkar ban KBCL ban bu ikini smart meters kolong ba ban pendunai kajing du no jong ka corporation ban jong ka KBCL. Dia bangilap bat pen ya kini ki kot Islam ba bangi nujor ya kajing bu ikini smart meters hakiwi pagi jala jong ka jong kiwi jala jong ka ri India. Nakale ba jong ngi ngimla ban chu ngap ja ngi kwa ba shwa ban pentri kampura ya ni ka project hang ni jala ka jong ngi idon kam ki jing shai ki ba kham shai thnang ba ki pat ba ki ba pendon kam ya new smart meters lani ki consumer ki ban pendon kam ni smart meter ki hapang su thu shai kai ki jing yo no ba kai ki jing du no na ka jing pendon kam na ka jing bu jang ki smart meter kemani kong kong ban pen tip ya ki porlo kolong ba ka sorkar ban pentri kam ya lani ka smart meter project kala ship kala contract ya kui ka firm Kapelatif kum Kasatnam Global Infra Projects Limited, kemudian ke joint venture jongka JPM Industries Limited, but Inhibitor Company Limited. Balik kali ke project on pentrikam haga jinglut ke belong adu arspa lai po art krur kendai penri ulap lai po kendai ajar lai spa sabulai tingka. Kemudian adu arspa lai po art krur tam dah bership dekat loan nampu ADB, naka Asian Development Bank. But kali kepisah kemudian kat ni on pentrikam dah kebabu kumba arlap nyo hajar khasan teli kilometer. Kajimut ka project area ka kum ki kot kislah bangi ni yo kolong ba kini ki arlap tam ki consumer kin dei ham ya po social kat kum gajing yo ni ki kot kislah nyomi. Ti ha bangi yo ta ni ni kwa ban so thu sha na ka sorkar jala ban kan MECL. Kawi ke bangi ni ngok khonyo na ni so ya ha kolong ba kat kum ka bid document ka ba ni company ka ai na ka submit ha sorkar la shemba kador jong way smart meter shongdor hadu khna jar sau spa sau tingka la no katats nela na ngi dujo kiwi ki jela jong ka hapor India ki pentrikam ko Maharana UP ba Bihar kador jong kini ki smart meter ka shongdor tang hapor la jar tingka Tiga kali ke mangi kuat banbu lembang ni kecing thoi bangi ngala submit hapo power minister kolong babale ke dor jong new smart meter kali ke jala ke jongi long lai sha ya ke dor ba pendon kam hakiwe pat ki jala kata kali ke jingkeli ke balingkong ke jing sha ke balingkong ke mangi kuat ban lap ban yo na ke sorkar shwa bokin pentri kam ya kani smart meter project Badaki tu ki kubor ngela poi syakabakun tar hadu bang dia syambiang kublai shibun